Bueno, boas noites a todos. Non sei se algúns xa nos escoitaron ano pasado, foi a primeira vez que viñamos aquí. E, bueno, gustounos o sitio, gustounos a xente, e volvemos. Entón, bueno, vamos a... Como vedes, é un estilo casi completamente distinto, non? O que se fai nos Seráns. Pero, bueno, nós intentaremos colaborar na medida posible ca festa, non? Entón, bueno, vamos a primeira peza que vamos a tocar chamase Eu teño un compadre.